pozdrav ljudi, ovdje Serbian Hakeri, odnosno Alexus. I danas ćemo igrati Terrariu. Mislim, nećemo baš igrati, ali ću vam pokazati kako da kreativni mod uključite. Sad, pogledajte. Prvo što treba da uradite je da skinete taj mod. Idemo na internet. Evo, GameWiki.com. Ja ću da vam stavim taj link u deskripciji da bi mogli bolje da se snađete. Tako. Idemo to da ugasimo. To je to. Znači, skidate to. To ću da vam bacim, neću staviti, nego to. Znači, to kad skinete, ja ga već imam skinuto. Sad, dobijete taj folder. Sad, kad dobijete taj folder i sve to lepo uradite, idete u Steam. Open File Location. Steam Apps. Common. I tu treba, ko ima skupljeno Terrariu, tu će da mu izađe. Ko nema, treba da uradi ovo. Ide u downloads i ovaj demo je Terrarija instalirana. Terrariu otvori, ekstraktuje, uzme i ubaci ovdje. Ja neću da je ubacujem jer ja već imam, pa će to sve da pogorša, ali vi ubacite. Znači tako. I posle kad ubacite, otvorite Terrariu. Otvorite ovaj folder i ubacite Terrariu unutra. I pogledajte. Čekamo. Terrarija se malo duže učitava kad tu kopiju stavite u folder. Što je? Dobro, ne smiješta. Evo. Vidite? Čita se. I trebalo bi da dobijete ovo. Kreativni mod. Dole da piše 1241. GameWiki mod 206. I ovdje GameWiki Terrarija. Uđete. Bilo gdje. Evo, ja ću ovdje. Čekamo malo, pošto Terrariji treba vreme. Se učita. Nećeš sad valjda toliko dugo da se učitavaš. Valjda neće. A mi ćemo da se čekamo. I možete sa bilo kog interneta skinete. Može Google Chrome, može Opera, može Torch, šta god imate. Ajde, požuri malo. Toliko god se čeka Terrarija. A nema veze, nek se čeka, pošto mi je velika mapa. Moram da se čeka. Vama, kome je bolje, kome nije. Neka čeka. Ajde, viš. Šta bi? Da se zakuči? Nije, baš super. I gledajte sad, tu dobijete tu, kako da ga zovem, iteme i tu imate sve iteme, sve, znači sve.
armor, oružje, evo, accessories, blokove, municiju, pošene, nešto za pravljenje, i namještaj. I to sad tu možete napraviti bilo šta. Ajde bre, spušti se. Uzmite na primjer chair, izbacite ga i evo, chair. Svašta ima. Ajde, pa ljudi, nadam se da sam pomogao. Ako jesam, nema čemu. Ako nisam, obratite mi se u komentare ili najbolje obratite se tamo na sajtu. To je to ljudi, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!